esuka ngaphambili. Amen. Ulela uThixo ngokushunyelwe indaba zenguquko. Nalibonga igama lenkosi. Waba uvula ingqondo ukuba bakwazi ukuziqhiqa izibhalo. Nalibonga igama lenkosi. Babeziphethe zona. Bezifunda bezishumayela but bengakwazi ukuziqhiqa. Kwafika uYesu wabavula ingqondo ukuze bakwazi ukuziqhiqa izibhalo. Nalibonga igama lenkosi. That is why namhlanje sinabashumayela abashumayelayo lonke ilizwe kodwa bagila imikhuba. Because behlulekile ukuziqhiqa izibhalo. Kodwa bakufika uYesu. Lithi lenkosi waba uvula ingqondo ukuze bakwazi ukuziqhiqa izibhalo. Ngalokho igama lenkosi. Liyafunda usuka abantu bonke abaphethe amabhayibhile kodwa bayehluleka ukuziqhiqa izibhalo. Kodwa wafika uYesu lithi wabavula ingqondo. Lento niyiphethe ithetha ukuthini? Malibonga igama lenkosi. December kwakubazalwane. Noma beshumayela from January to December. Bazayekha izono ngoku. Bazayehlabela amadlozi. Bazayela inqombathini. Ngoba behlulekile ukuziqhiqa izibhalo. Kodwa wakufika uYesu. Lithi wabavula ingqondo ukuze bakwazi ukuziqhiqa izibhalo. Dalisoye abantu befanisa into engafani imphaka mfana wami namhlanje. Bathi siyambona umpaka usindisiwe. Nobani usindisiwe? Hayi lo usindiswe nje. Akafikeliwe akwazi ukuziqhiqa izibhalo. Khasifake. Kodwa siyabulela bazalwane lelizwi lenkosi wafika uYesu wabavula ingqondo. Ukuze bakwazi ukuziqhiqa izibhalo. Hallelujah. Amen. You are worthy to be praised. We give you all. We worship you. We worship you. You are worthy. Who can we hear some tree? On the rock 30 years. Amamkele njengenkosi nomsindisi empilweni yakhe. Sitshintshe isimo somuntu. Lithi silenkosi uvuma ngomlomo. Ukholo ngenhliziyo. Yokuba uThixo wamphusa uYesu wena bafika ukuthi usindiswe. Wabavula ingqondo. Namhlanje sibona bebulala ipulpit namhlanje. Kanti Nkosi Yesu. Nkosi Yesu ungoba banazi abanento yokuthetha. Kodwa wabavula ingqondo. Ukuze bakwazi ukuqiqa. Isipha. Hallelujah. Bona ubani kwathi ulotane belapha nje lami. Boma kwathi into enzima kakubaba sishela abaphandle sinqobo. Dide wanokhi weplay abahluphe egqithi bawuma. Babethi keyboard apha kanti bafisha amantombazana. Uthi ibindala lo lento umonakali le. Kwase sidalini umuntu wayine Katari bethi Katari. Esenza wonke wayevunywa lo muntu. Ngeke ngavunywa keyboard player because umuntu awuyitsala ithi sifisha into omthemba phansi. Namhlanje bafishwa ngabashumayeli. Eshumayela bengaqondi lethi Yesu wabavula ingqondo. Ukuze bakwazi ukuqiqa ibha. Hallelujah.
bazalwane uyayitshintsha impilo yomuntu. Nawe siphi na isimo. Uyamhlangula umama. Uyamhlangula utata sithi kuDisemba ngoku bazawuphela abantwana babantu bephela etwaleni kodwa uYesu. Phakame sibeke.